Ka-journey, sige kag pang-ambisyon, pero wa gihapon kay progress. Diba sakit paminawon? Kay tinuod, daghan kayo tag plano sa utok, pero gamay ra ang lihok sa tiil. Sa imong life, pila ka dreams nga hangtod, karon dream ra gihapon. Naa kay gusto sugdan, pero sige kag next week. Naa kay goals, pero sige kag kung ready na ko. Naa kay plano, pero pirmi ka kapoy, busy or sige kag mindless scroll sa imong cellphone. Sa una ka journey, ingon ana pud ko. Daghan kog ambition pero wala ko'y action. Hangtod one day, nakadungog ko sa linya ni Jemron. If you want things to change, you have to change. Mao to nakarealize ko, dreams don't work. Kung ikaw dili mo work, dili ka mahimong successful kung planner ka. Dapat executor ka. Kay unsaon man ang dream house kung draft ra. Unsaon ang dream body kung pirmi ka sa giglami. Pero wala gyud gasugod og exercise. Unsaon ang dream income kung sige kag ugma-ugma. So, karon pa lang ka journey, i-commit ni. Don't just dream. Plan it. Work for it. Execute it. Kay ang future dili nimo makuha sa basa-basa o sa sigig plano ra, kundi makita nimo sa execution. Ka journey, trabaho, trabaho, trabaho ta. Kay bawal ta madriya. O gayo kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kita kits, ka journey.